কি ধুনীয়া লাগে ন চাহৰ খেতিবোৰ চাই চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া খায়ো ভাল লাগে বাৰু দিয়কচোন অল থেংকছ টু ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ যোনে চাহ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে 1823 অসমত আৰু বৰ্তমান সময়ত অসম হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডিউচিং ষ্টেট কিন্তু ইয়াকতো ডাইৰেক্ট আপুনি গছৰ পৰা ছিঙি খাব নোৱাৰে ইয়াৰো এটা প্ৰচেছ থাকে তো আজি আপোনালোকক ফেক্টৰীলৈকে লৈ যাম মই ফেক্টৰীৰ পৰা দেখুৱাম যে চাহ বনে কেনেকৈ তেনেহ'লে বলক আমি চাই থাকোঁ Hey guys, welcome to my channel Digboy Vlogger. আজি আছো মই আপোনাৰ নেফা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনাৰ এইটো ফেক্টৰী হয় সো ইয়াত আপোনাৰ চাহটো কেনেকৈ বনায় এক্সেক্টলি প্ৰচিজিয়ৰটো মই আজি দেখাম এইটো আপোনাৰ ফুল্লি অটোমেটিক হয় সো এয়া আছে আংকল আমাৰ লগত অশোক আংকল সো আংকলে দেখুৱাব আংকলৰ ফেক্টৰী হয় এইটো সো আংকলে দেখুৱাব এতিয়া কেনেকৈ হেৰি কৰে ব'লক আংকল তো জেগাটো চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি থৈছে ইয়াত পিছফালে পাহাৰ আছে পাটকাই পাহাৰ সেইটো মেইন ফেক্টৰী আমি বলক গৈ থাকোঁ চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ মাজত আছে ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ মোৰ নাম বুলেট কুমাৰ শাহ অ'কে নেফা টি ফেক্টৰী প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ তো আপুনি এতিয়া দেখাব আমাক ভালকৈ দেখাম ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব একচুৱেলি কেনেকৈ একদম হয় ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বস্তুটো একদম পৰা কেনেকৈ যায় একদম এণ্ডৰলৈকে একদম দাদাই প্ৰচেছটো আপোনালোকক হিন্দীত বুজাব কিন্তু টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই আপোনালোকক অসমীয়াত বুজাই থাকিম বাৰু यहाँ पे वजन वेट करते हैं वेट करने के बाद में उसको अनलोड करने के बाद में वहाँ पे अनलोड किए और फिर खाली गाड़ी का वजन कर लेते हैं उसके बाद मेरा ग्रीन लीफ का क्वांटिटी कितना है ऑटोमेटिकली पता चल তো ইয়াতে আপোনাৰ সেই পাত অনা গাড়ীবোৰ ৱেট কৰা হয় তো ইয়াত ৱেট কৰি বস্তুটো সেই আগত ফেক্টৰীত গৈ পাতবিলাক পেলাই গৈ তাহাঁতি চ' এনেকৈ পাতৰ গাড়ীবোৰ আহি ইয়াত আপোনাৰ আহে ইয়াত এনেকৈ ইয়াত পাতবিলাক দিয়ে চ' পাতবোৰ ইয়াত ৱেডাৰিং হয় ৱেডাৰিং বুলি এটা প্ৰচেছ হয় যোনটো আপোনাৰ পাতৰ পৰা মইশ্চাৰ উলিয়ায় তো সেই প্ৰচেছটো ইয়াত হয় इसको ट्रफ सेक्शन बोलते हैं और इस यहाँ पे जो प्रक्रिया जो शुरू होती है विदरिंग की प्रोसेस शुरू होती है आइए मैं दिखाता हूँ आपको जैसे कि एक ग्रीन लीफ है इसको जैसे अभी जस्ट 2 बजे के समय में एक ग्रीन लीफ आई है तो इसको शाम को 3:30 या 4 बजे वर्कर लोग आएंगे इसको एक हिसाब से तो जैसे कि यहाँ पे जो दागी है येलो ग्रीन और रेड मतलब ये 3 तरह का मतलब एक हम लोग का लाइन देने के लिए और लेवलिंग करने के लिए दागी दिया हुआ है मतलब 8 इंची एक है 10 इंची और एक है 12 इंची थिकनेस मतलब हम ट्रफ के अंदर जो पत्ती रखेंगे क्या थिकनेस में हम रख रहे हैं तो उसी के हिसाब से इसका मतलब जो प्रोसेस जो होता है उसी के हिसाब से इसका विदरिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमको कितना हावर गर्म हवा या ठंडा हवा या वातावरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमको कितना देर उसमें ठंडा हवा या गर्म हवा देना है ठीक है मिनिमम टाइम 8 आवर देना चाहिए विदरिंग प्रोसेस के लिए तब जाकर के केमिकल विदरिंग जो होता है एक मतलब अच्छा से विदरिंग प्रॉपर विदरिंग हो पाएगा 8 घंटा के बाद में इसको प्रोसेसर में लेकर जा सकते हैं जैसे कि पत्ता जो सॉफ्टलिंग करने के बाद में 1 घंटा ठंडा हवा देना कंपलसरी है अगर मौसम गर्म है तो अगर रेनी है बारिश है पत्ता भीगा हुआ है तो उस समय जैसे ही सॉफ्टलिंग होता है उस समय हाथों हाथ गैस मतलब गर्म हवा देना जरूरी होता है क्योंकि हमको जितना जल्दी हो सके इस पत्ते के अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा जो पानी है मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको निकाल दें सो वेडारिंग কৰাৰ পিছত পাতবোৰ এই এনেকৈ দেখিছে নহয় বেগটোত ওলমি আহে আৰু প্ৰচেছিং ৰুমলৈ লৈ যায় চ' ফেক্টৰীলৈ কোনোবা বাহিৰা মানুহ বা ৱৰ্কাৰ যদি আহে ইয়াতে আপোনাৰ হাত মুখ ভৰি চৰি ধুই ফেক্টৰীয়ে নিজৰ চেণ্ডেল দিয়ে আৰু সেইযোৰ পিন্ধি তেওঁলোকে ভিতৰলৈ যায় इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग रूम यहाँ में जैसे कि पत्ती जब रेडी होता है जब ग्रीन जब रेडी हो जाता है तो यहाँ पे ला करके उसको कटिंग करते हैं मतलब ये एरिया जो है सिटीज एरिया है চ' ৱেডাৰিং প্ৰচেছৰ পাছত পাতবোৰ ইয়াতে আনি আপোনাৰ এই মেচিনটোৱে কাটে গুড়া কৰে আৰু এই প্ৰচেছটো আপোনাৰ CTC প্ৰচেছ বুলি কয় সেই ওপৰত এই বস্তুটোৰ পৰা এয়া এই বাইদেউগৰাকীয়ে ওপৰৰ পৰা তাত পাতবোৰ দি থাকে বোলো আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ ये तो मैं आपको ऑलरेडी मैं नीचे समझाया था कि कैसे पत्ती प्ले करके बैलेंस वीडियो डाल देते हैं इसके अंदर जो भी होता है बाली होता है या मैग्नेट जो भी लोहा हुआ होता है इसको साइड करके निकाल देते हैं এই মেচিনটোৱে আপোনাৰ জালি আছে তো ইয়াত এই মেচিনটোৱে আপোনাৰ পাথৰ সাথৰ বা যিমান লোহা লোহি এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু থাকে এইবিলাক চাওক এনেকৈ এইবিলাক উলিয়াই দিয়ে সেপাৰেট কৰি দিয়ে ওপৰৰ পৰা চাওক না তলৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো যে হৈ আছে CTC কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই চাওক
वो जो मशीन है इसका नाम है रोटर वैन। वो पत्ती को सिर्फ क्रश कर देता है। এই মেচিনটোৰ নাম হৈছে ৰটাৰ ভেন। তো এই মেচিনটোৱে পাতবোৰ ক্ৰাছ কৰে और क्रश करने के बाद में सीटीसी के अंदर स्प्रेडर में जाता है। अब यहाँ में सीटीसी को मतलब यहाँ पर कट करते हैं। আৰু এই ব্লেডকেইখনে সেই ক্ৰাছড পাতখিনিক কাটে, কাটি পেলাই এই ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ লৈ যায়। देखिए ये पूरा पेस्ट हो गया, पूरा पेस्ट हो गया। अब इसको हम ग्रेनी दाना बना लेते हैं। সো এতিয়া পাতখিনিতো আপোনাৰ পেষ্ট নিচিনা হৈ গ'ল। তো এই পেষ্টখিনিক এতিয়া দানা দানা বনাব, গ্ৰেইন বনাব। ग्रेनी बनाने के लिए घुगीज का इस्तेमाल करते हैं। जी घुगीज का। তো এই মেচিনটোৰ নামে হৈছে গুগিজ নে ঘুগিজ, এই ইমান হাল্লা শুনা পোৱা নাযায়, কিবা এটা হয় আৰু। এই মেচিনটোৱে সেই পেষ্টখিনি দানা দানা এটা গ্ৰেইন বনাই দিব। सीटीसी से कट हो गया चाय, यहाँ में चाय का दाना बना लिया, मतलब ग्रेनी कर दिया इसको। ঘুগিজৰ কি কাৰবাৰ দেখিলেনে? কেনেকুৱা পেষ্ট বস্তুটো কেনেকুৱা দানা দানা বনাই দিলে। বেলেগ আৰু দেই। इसको अब ले जाएंगे फर्मेंटिंग करेंगे। তো এতিয়া যোনখিনি এই দানা দানা ওলালে এই গ্ৰেইনখিনি, এতিয়া এই গ্ৰেইনখিনিক আপোনাৰ ফাৰ্মেণ্টিং কৰা হ'ব। কি হয় চাই থাকোঁ আহক। गिरती है, इसकी जो टाइम है 1 घंटा 10 मिनट समय है। जैसे कि चाय अगर वहाँ पे गिरती है तो लास्ट तक जाते जाते तो 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। ये डिपेंड करता है वातावरण कैसा, मतलब इसके रूम का टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग। कभी टाइमिंग 1 घंटा 40 मिनट भी लग सकता है, तो कभी टाइमिंग 1 घंटा भी लग सकता है। ফাৰ্মেণ্টিঙৰ প্ৰচেছটো আপোনাৰ 1 ঘণ্টাও লাগিব পাৰে, 1 ঘণ্টা 10 মিনিটো লাগিব পাৰে, 1 ঘণ্টা 20 মিনিট বা 1 ঘণ্টা 40 মিনিটো লাগিব পাৰে। এই বতৰ চতৰলৈ কথা থাকে আৰু এইটো। विदरिंग जो हम करते हैं वहाँ में 30% मॉइस्चर लेस कर देते हैं। 70% बाकी रहता है। 70% में से वहाँ से मॉइस्चर लेस नहीं करते हैं यहाँ तक। তো পাতখিনিৰ পৰা যোনটো আপোনাৰ মইশ্চাৰ থাকে, এই সেমেকা ভাৱটো, তো সেইটো ৱেডাৰিঙত আপোনাৰ 30% উলিয়াই দিয়ে। তাৰপিছত বাকী যোনটো 70% থাকে সেইটো ইয়াতো ওলায়, আৰু আগলৈ যোনখিনি বাকী থাকে সেইখিনি ড্ৰায়াৰত দি দিয়ে। ড্ৰায়াৰত একদম শুকাই যায়। देखिए ये फर्मेंटेड हो गया ऑलरेडी चाय, इसको ड्रायर रूम में लेके जाएंगे फर्मेंटिंग को। ठीक है आइए। তো আহি গ'লোঁ এতিয়া আমি ড্ৰাইং ৰুমত। এই প্ৰকাণ্ড বস্তুটো যে দেখিছে এইটোৱে হৈছে ড্ৰায়াৰটো। বাকীখিনি দাদাই ক'ব, আহক শুনো। प्रोसेस कैसे काम करता है? ये हो गया मेरा मिक्सर, मतलब ब्लोअर हो गया। एक गर्म हवा, पीछे में बर्नर लगे हुए हैं, वो गर्म हवा को सब करके टान करके मिक्सिंग करके और इस जोन में देता है। তো এই ব্লোৱাৰটোৱে আপোনাৰ গৰম হাৱাখিনি টানি এই চেম্বাৰকেইটাত দেখিছে যে এই জোনকেইটালৈ পঠিয়াই মিক্স কৰি আপোনাৰ তলত বাৰ্ণাৰ থাকে, সেই বাৰ্ণাৰটোৰ পৰা গৰম হাৱাটো লৈ ব্লোৱাৰটোৱে এই জোনকেইটালৈ পঠাই থাকে। সেই প্ৰতিটো জোনৰ এনেকৈ বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰ থাকে যোনবোৰ ওলাই থাকে। চ' ইয়াৰ পৰা সেইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰি থাকে। তো এনেকৈ এই ব্লোৱাৰটোৰ পৰা দেখিছে আপুনি সেই চাহপাতখিনি জঁপিয়াই নাচি এইটোত ধুনীয়াকৈ আহি পৰেহি। চ' এইটো অলমষ্ট চাহপাতখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। अब ये चाय ऑलरेडी मेरा रेडी हो गया। वहाँ देखे तो ग्रीन लीफ, और यहाँ मेरा चाय अप्रोच 2.5 घंटे में रेडी हो गया। 2 से 2.5 घंटे में रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इसको अब हम क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे। जैसे कि वो जो भी दाना है इसको अलग अलग करेंगे ग्रेड। हम यहाँ 6 ग्रेड बनाते हैं, BOP, BOPSM, BP, PF, PD और डस्ट। 6 ग्रेड बनाते हैं प्राइमरी ग्रेड का। इसको कन्वेयर के सहारे सॉर्टिंग रूम में ले जाते हैं। এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ চৰ্টিং ৰুম, য'ত আপোনাৰ ড্ৰায়াৰৰ পৰা সেই চাহখিনি আহি ইয়াত আপোনাৰ 6টা কেটেগৰীত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত ইয়াত গ্ৰেডিং কৰে। গ্ৰেডিং কৰি ধুনীয়াকৈ পেকিং চেকিং কৰে। আহক আমি চাওঁ। जम्बू सॉर्टर, उसको वहाँ पे फाइबर को निकाल दिया जाता है, साइड कर दे निकाल करके। फाइबर निकालने के बाद में डायरेक्ट उसको कॉपर वगैरह कलेक्ट करते हैं, और उसके नीचे जो मशीन लगा है उसका नाम है मदर सॉर्टर। वहाँ पे 3 ठो डिवाइड रहता है, जैसे कि डस्ट अलग, फाइनिंग्स अलग और ब्रोकन अलग। और उस चाय को अलग अलग हम मशीन में अलग अलग ग्रेड कर लेते हैं। जैसे देखिए तो पूरा अभी ग्रेड पूरा इक्वल हो गया, एक ग्रेड अलग हो गया, देख रहे हैं ना। ये PD है तो एक ग्रेड अलग हो गया। ये साइड में डस्ट हो गया, ये वाला डस्ट, जी ये डस्ट हो गया। और इसका जो बैक साइड है वो CD है, डस्ट से भी छोटा, वो वाला। हाँ डस्ट से भी छोटा दाना है। তো দেখিছেনে এয়া কি কাৰবাৰ? এনেকৈ আপোনাৰ মানুহৰ কোনো হেল্প নোহোৱাকৈ দেখিছেনে কেনেকৈ নিজে বস্তুখিনি গ্ৰেডিং হৈ বেলেগ বেলেগ বস্তাত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত ধুনীয়াকৈ সোমাই পুৰি গৈছে। চ' এইবোৰ পেকিং হোৱাৰ পিছত
ষ্টকবোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি থৈ দিয়ে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে তেওঁলোকে লেবেল মাৰি কোনটো কি কেটেগৰীৰ হয় এইটো যেনেকৈ ডাষ্ট ইয়াত ডাষ্ট লিখা আছে চ' ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ পেক কৰি থৈ দিয়ে আৰু এইটোৱে হৈছে ইঞ্জিন ৰুম পাৱাৰ হাউচ ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই কণ্ট্ৰল পেনেলটো আছে ইয়াৰ পৰাই চব কণ্ট্ৰল হৈ থাকে এইকেইটা দেখিছে প্ৰকাণ্ড জেনেৰেটৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ গেছ ছাপ্লাই ইয়াৰ পৰা গেছবোৰ যায় য'ত বাৰ্ণাৰত ইউজ হয় আৰু এইটো হৈছে নেফাটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অফিচ বলক আহক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু এখেত হৈছে নেফাটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ চিফ একাউণ্টেণ্ট মিষ্টাৰ কমলেশ ডুবে তেখেতে কি কয় আহক শুনো আমি ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল আপোনালোক আহিলে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ চাহ মেনুফেকচাৰিংটো ভালকৈ বুজি পালে আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি দিলে আমাৰ ইউটিউবাৰজনে নিশ্চয় উত্তৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'টো চালে আৰু আমাৰ ইউটিউবাৰজনক আপোনালোকে উৎসাহ যোগাব বুলি মই আশা জনাইছোঁ ধন্যবাদ চ' গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা টিল দেন বাই বাই